ngasisu Manipur top channel gi mekedi gi myam Myanmar hauzik tholiba thaudo wathok singsi maruiba I pausing ngasi phone gi ba yuk ki phone singdigi lokachara kana myam da share to zige yamna mak lebak thibini myam hauzik Myanmar da tholiba thaudo wathok singsi amasum myam na video si yengbi ba masum tabi bi lorba matuna sungso isu na comment box da comment thambira moina Manipur top channel gi mekedi gi myam da share to zari myam share to zarage Myanmar da asawa civil war ama tholak pa yana leire UN envoy Hauzik Myanmar oirakliba phibam masida mamang da amukta oikhidriba mawong civil war ama thulakpa yabagi phibam ama lakliba asina maram oiraga UN Security Council da Myanmar gi military coup sathariba sibu democracy da hanjin hananaba khongthang sing paikhatnanaba UN Security Council da Myanmar da UN gi envoy oiriba Christian Strainer Bregener na section warol piraduna phongdokre Myanmar UN Special Envoy sina haikibada Myanmar da hauzik oiragliba phibam masida UN Security Council na Myanmar gi military coup asibo democracy da hanjin hananaba khongthang sing paikhatnanaba gi wafam khananaba taksinkhre karigamo wafam asi khanhaudaba taragadi Myanmar da mamangi matamda amukta thokidriba mawongda civil war mayuknarakpa yana lei haidi Strainer gi warol asida UN na paikhatnabagi khanagadoriba wafam adugi marik sumba wafam adudi phongdokhiri adumainamak military na akanba khongthang lokhatuna misam halakliba si haksina lawi haujuk Myanmar oiragliba asi laingak sasan subli phel oibigi phibam amada lakle Myanmar nungti numit khudingi oina mara leijadaba misam praja kayama hatpagi thawongsing sathariba si malem asina su haksina lawi asigumba satharagliba thawong asi thingnanabagi dama khanafam thoi UN Security Council bu collective oiba action lokhanabagi matangdasu khanabinaba taksili Asia gi mayolamda masida sauna khudong thiba ma thulakpa yabagi phibam ama laklibasi punna honaduna thingnaba honaba masangi Myanmar tapna democracy da hanjil haknanaba honaribasi military coup sathaba asina aremba tahale hawkibasai yang khairom subna Myanmar military gi lengak subdi paiduna lakhibaga loinana international gi sanction mayuknaduna naitom tabaleba ama oina lakhibani English singani ga taraga mangagi election gi matung tarakpadadi Aung San Suu Kyi na sakti paiba ngamlakhi masi Myanmar gi general sing asina makhoi gi sasan gi subdi paibadu komthorakhiba seraktani Aung San Suu Kyi na sakti pairakhiba matung Tarakpadadi international community gi maikaidigi sanction lauthokibaga loinana investment kayama tawrakhibani Strainer Prisoner nasu Myanmar gi mihat asibu akan mamong yaningdaba utkibaga loinana khulai paidaba protesters sing phajinduna thamlibasi sumdaba khongthangni hairi hauzik Myanmar gi oina miyoi lisinganiga satreka kunmapan phajinduna thamli hairi masi maru oina Myanmar gi military na coup sathakhraba matungda makhal makha gi oiba Dandhi na singba piduna phajinduna thamlibani hauzik phawbi oina military na sathrakriba akan makhongthang sina maram oiraga miyoi songaga kunthraga taruk sikre Security Council nasu presidential statement ama lokhibaga loinana military coup satharibasi handok hanabagi wafam takshili amadi santi oina protest tawbagi khongjang sangsiliba miyoi singi mathakta hingsa yawba thawongsing satharibasi akan mamongda kandem tawi amadi military nasu pukning phathabinaba takshili Myanmar gi military phajinduna thamliba Aung San Suu Kyi amadi president Win Mayen yawna Luchingbi kyabu khudakta thadokpinaba taksinkhre United Kingdom gi maikaidagi su Myanmar sathariba military coup si akan mamongda kandem tawkhre UN Charter gi makhara paikhat piaba khongthang sing paikhat kani haina kihan khrabani masima maru oina UN gi londara sanction thambani UN gi special envoy gi maikaidagi pikipu wafam asi maru oina Security Council gi members sing da Myanmar gi military na sathariba thawong asi international crime oina lawinaba wafam su taksin khi hairena paw amana makhatana su phongdokli nakan amaromdana Myanmar da angang nifugo humdoidi armed force na lokholakpa akan makhongthang da sikre rights group Myanmar da military coup sathakhraba matung tarakpada armed force na lokholakpa akan makhongthang da yamdrabada angang nifugo humdoidi sikre haina rights group Save the Children gi makhedigi phongdokre Assistant Association for Political Prisoners AAP na campaign tokiba data bu paladuna
राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रेन हाकिबदा हौकिबा नुमित तरागनिथोगी मतम असिगी मनुंगदा म्यांमार सिकिबा अंगांग मासिंग असि सरुक अनि की सांगदा हेंगले ख्वाइदिगी नहा ओइना विक्टिम ओइख्रबा मियोइसिंग अदुगी मनुंगदा सही तरेता ngairiba nupi masa ama yauri पुलिस ना रेड चथरखिबा मतमदा नुपी मसा असिना माकी मपा तमना सेंसिन खिबदा नुमै कापसिन खिबदगी सही तरे तंगाइरिबा नुपी मसा आदु लैखिदबने सही तरागो हुमदै शुरब नुपा मसा अमसु पुलिस ना नुमै कापगी थौदोक्ता लैखिद्रे सेव द चिल्ड्रेन की मैकेदिगिदी म्यांमार अंगांग सिंगबु टारगेट तौबिगी थौंग सिंग चथरखिबा सिदा अकन मोंग यानिंगदा बोथ्रे मरा लैजद्रब अंगांग सिंगबु हातोकपिबा हाइबसि अकिबगी मसक ओइबा तमथिबा थौंग अमने पुलिस ना अंगांग नुपी फावबो यावना हाटपगी थवोंगसिंग अमा सथरखिबसि म्यांमारगी मफम असि अंगांगसिंगी दमकता सेफ ओइबा मफम अमा ओइद्रे हाइबदु मेक सेंगना ताक्रे मरासिदा म्यांमारगी प्रोटेस्टर्ससिंगना मिलिटरीगी कॉन्स्टिट्यूशन सु मै थाख्रे जुनताना शक्ति पाहिबा थानिगी मतुंग तरकपद मिलिटरीना सेमखिबा कॉन्स्टिट्यूशन बु एक्टिविटीसिंग अदुना मै थाखिबनि आर्मी ने इलेक्टेड गवर्नमेंट पु फेब्रुवारी की तारीख अमदा सिंथुदुना ओंग सान सूसी अमदी प्रेसिडेंट विन महेत यावना लुसिंग क्या अमा फाजिंदुना थमखिबदगी प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग लेप लैतना संसिलक्ली म्यांमार की ममांग सैगी नवेंबर थादा पांगथोखिबा इलेक्शन अदु नमथाक तौवी हाइना मराल सिरदुना मिलिटरी कू सथखिबा अदु मरम साय हाइन क्लेम तौरिबनी मिलिटरी जुनताना ओंग सान सूसीबु आइन काइना पुशिलखिबा रेडियो तरु पाइरंबा यावना माइनर क्राइम कयामा चार्ज तौरी COVID-19 वायरस की प्रोटोकॉल सु थुगाई हैना चार्ज तौरी मरसिदा डोमेस्टिक मीडिया आउटलेट अमना रिपोर्ट तौखिबदा महाक ट्रेजन की चार्ज मायोनबा फावबु याई हाइरि हाइरिबा चार्ज असि सिबगी दंडी फावबु पीबि याना लैरिबनि ओंग सान सूसी की लॉयर मिमिन सुना हाइकिबदा ngasi चथखिबा केस की हियरिंग दा अनोबा चार्ज लौथोखिदे माकी उकिल सिंगना फोंदोखिबदा ओंग सान सूसी की मथक थांगलगलिबा चार्ज सिंग अदु सेमजिन सजिनबा ngakतनि मरासिदा काजिन इंडिपेंडेंस आर्मी ना रेड चथखिबदा म्यांमार की लनमी कुन सिरे अदुगा मिलिटरी की ट्रक मरीना अमांग अता थोकले हाइना काजिन इंडिपेंडेंस आर्मी असि म्यांमार की ओइना ख्वाइदगी ओइना शक्ति लेबा ग्रुप अमनी हाइरेनसु पावमना मखातानस फोंदुरले लुसिलकोइना म्यांमार की ओइबा कंटिन्यू सांगदंग हापसिलमगे म्याम लोय फुक्तामिनसि नकन अमरोमदना म्यांमार की रेबल सिंगना थ्रिटन तोरखरबा मतुंग म्यांमार आर्मी ना यूनिलैटरल 6 फायर लाफोख्रे म्यांमार आर्मी ना लेबादुदा मिलिटरी कू सथरकपदुगी मयोक्ता प्रोटेस्ट तौरिबसिंग अदुगी मथक्ता अवॉर्ड अनै सथब लेप्त्रबदी म्यांमार आर्मी की मथक्ता लंदारगनी हाइना तंग नेशनल लिबरेशन फ्रंट म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी अमसुम अराकान आर्मी ने सेक्शन वरो थमलखिबा अदुगा इकान कानदना म्यांमार गवर्नमेंट की मैकेदिगी था अमगी ओइना लेबा अदुगी ललहौबसिंगी मथक्ता यूनिलैटरल 6 फायर लाथोख्रे अदुमपु हाइरिबा 6 फायर असि एंटी कू प्रोटेस्टर सिंगी मयोक्ता नत्ति हाइरि म्यांमार हौकिबा सही क्यासी आर्म ग्रुप सिंग असिना ग्रेटर ऑटोनॉमी की दमक लंथेंगनदुना लाखिबनि अदुमपु नकल अनिगी ओइना मतम सांगना 6 फायर तौदुना लेरकपना मिसिमिनागी थौदोकसिंग का हेना थोक्तुना लाखिबनि अदुमपु हौकिबा फेब्रुवारी अमदा ओंग सान सूसीना लुचिंगबे इलेक्टेड गवर्नमेंट अदु म्यांमार आर्मी ना कू तौखिबदगी लेबा अदुदा एंटी कू प्रोटेस्ट की खोंजंग असि हेना खनखलखिबनि हाइनसु पाव मन मखातारी अमसुम तेंतक न शेयर तौजरगे म्यांमार की वाथोक्ता मलेम खुद थिंजिलगनबा कारेंदा हौबसिंगना अपील तौख्रे म्यांमार की ख्वाइदगी लीरबे एथनिक माइनॉरिटी रेबल ग्रुप सिंगी मनुंगदा अमना अथुबा मतमगी मनुंगदा मिलिटरी ना असौबा लान अमा सोकनरकपा याय हाइना वार्निंग तौख्रे अमसु म्यांमार की वाथोक अदुदा मलेम खुद थिंजिननबा अमदी लंजेलिबा मियाबु ngaksinminaba अपील तौख्रे फेब्रुवारी अमदा कू सथखिबदगी मिलिटरी के उंखनबा हेंगलखिबगा लोनेना करेन नेशनल यूनियन KNU ना मफम क्यादा अटैक तौनबा सेम सारे ग्रुप असि कुमजा इंग्लिश इंगनिगा तरागनि थुइदगी लान लेप्तुना लाकपनि हाइना पाव अमना मखाताना फोंदोरक्ली अतोप पाव अमना म्यांमार द एड्स वर्कर सिंग फारे असु अपन नंगले एड्स क्रॉस म्यांमार की इरांग द असु अपन नंगलब मिसम सिंग लायेंगनबा होनारिबा एड्स क्रॉस वर्कर सिंग फाबो लोनेना मखोइबु किहल्ले अमदि असु अपन नंगहल्ले हाइना इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी ना सगोल सुनुमित फोंदोक्रे हाइना पाव अमन मखाताना फोंदोरक्ली अमसुम पाव अमन सुमना मखातारी म्यांमार थोकलिबि हिंसा इंडिया ना कंडेम तौख्रे अंगंबा थाक्ता वखन फाथनबा मसुम फाजिन्दुना थमलिबि लुसिंबसिंग थादोकनबा अपील तौरदुना इंडिया ना
Myanmar thoklibi hingsa adu condemn tawkre amasum miyoi kya sikibadu awab phongdokre hainisu paw amana makhatana phongdorakli amasum Myanmar ki military ne February amada leba asigi government thugai ki amasum asengba Luchingbi Aung San Suu Kyi amasum president U Win Myint yauna makok thongba political Luchingbi sing fazinduna lenga ki sakti supai pasinki ngang yum sakai sanamte UN Security Council na Myanmar oiriba phiba madugi matangna khanaki baduda UN da India gi permanent mihut oiriba ambassador TH Tirumurti na iphamadda maana phongdokhiba wafam singadu tweet tawraduna hingsa adu kandem tawi miyoibagi punsi sing mangkhibadu awaba phongdoi ngamiba makhai wakal fathanaba appeal tawri haki democratic ta onsinanaba aikhoigi akan phirep phongdokhi amasum phajinduna thamkiba Luchingbi sing thadonaba demand tawkhi maana miphamadu makha taraduna phiba masi santi oina lusingadabani hainasu sena phongdokhi haina pawsina makha tana phongdorakli अदो मैं हजिको नदी मतंग से लुसिन जरगे अदुगा सुनि सुदन मैम अनौ इ पाव मु अपडेट पिजरके अदु फोंगा मिनरसि हजिको नदी मतंग से काइनरसिन थैंक यू